Kagita kangi kega muraithiri wa Meru TV kora kundithiete na mbere kuraitha uri kiria girama Jumapili yakundithiete na mbere kwimberua ni thari mubia mwenenya murungo ikagita au kumenyithia bora kuri kirimetha yetu ya Ntheto niyo bambitaga ni Faminas wa Kimathi Ntheto chia Meru TV kamere kagitaniaka mubunge wa gicigo bunge gia Tigania East mporo wa Bori na kujirite watithanua bwa mainya mastima kire mishie nkuruki ya 80 ntura ya ruri rungu rwa mubango wa last mile connectivity mporo wa Bori akanakeria akaribaba na igete wirane bwa kuona mishie yonthe ikuina mbere kwithwe kigunikaga ni mainya mama mastima kengo tigira hati uthina mbere bukwigwe bukionekanaga ntere ino bunge wa gicigo mbunge katika East mporo wa Bori ntukwerwa rina kanite stima ntura ruri wondia thangatha stimire thirita yekiro kilukira motorotara last mile arawete motorotara ukomba kuthogeta na mbere gicigo mbunge kionthe katika East Clouds East last mile na serikali ya Ruto inasema kwamba tutaingia nyumba kwa nyumba tuwakizie watu stima, na ndivyo naambia viongozi wenzetu ya kwamba mkifanya kazi kama hii elezeni serikali na Kenya mzima na nchi mzima eti ya kwamba serikali ya Kenya kwanza ama serikali ya William inafanya kazi. Hapa tunawakisia mzee mmoja akona 8 years na bibi yake stima ya last mile na ndio hiyo inawaka. Mzee ndio huyu mwenye sasa tutampatia nafasi ya kuzima sima hapo mzee. Teremsha hii. Oria kalaigwa. Kalaigwa teremsha kau. Kainamia. Teremsha. Inamia. Haya watia. Ntedia. Watia kana kii. Ntedia. Haya oria. Wakiza. Haya. Ntedia. Kanisa tena. Wakiza tena. Wakiza. Hivyo. Sima. Meiti nkuruki ya 80 kuma ntura ni akaniritwe na robo stima ntukwerwa ri ukulukira uchethi mbunge wa ishwambo ekete mporo wa Bori ngageranto stima Ntheto thege mushie mwe mshiena mishie 80 mushie mwe mishie 80 irego ankana thai nere tirankana nkoya nintobe ankaniria antu toyoto chiomba nkoya bio tito tv yao kuwa na kuthithia antu brava kwaria manto karra ibareke karra bawe karra to kobera ngenge tibo katema enestima nawe mukuru mwana muchira mporo wa Bori mpecha kwithira gya kaniria stima hii no mpecha kwithira kenero ntubona kwa mporo wa Bori kumba kwithira ke muno ke muriyo kumba kwithira ke ura mutata ende ninkuga bwega muno ni untu bwa gutwikira stima nende Murungu atweka yau yake ya nyuma na yo Murungu atwaka inya nikenda tubithirwa twina mporo magutata yata nande na stima au kilia na ote koma makeundune rengi kuga ibwega Murungu na botharime bwinde bio boyetea na nginya mundu rothemete stima eno ye yangu mutharima na inkugi bwega na ingucokia ngathite na mwicho azimwa mporo wa Bori ngomweri bwega oni kinyare arenge oni ndaye ciombetie muno kao tebunda kandagire bonge lakini nkugi bwega mporo wa Bori nkuruki wechagete na mbere no wekiribo stima na koya na mashini icho wakane robo stima kiranto barakuru na batu ichomba utheri buru ila nkoya na Tigania isi kwa jumla kitu yoyo toto chiomba nonto wote mwa yoyo wono kurumba kuringa kamba okorangilobu akaomba we kwenda akaomba inkobana ngato nyomo toto free na kanyomoka tekau aya kirangilobu wau na chanji thimwe warego tokoleanwa na chanji thimwe we none ta akairia na vai inkobironga Tigania isi kwa jumla na ako na last mile keto yoyo toto na inya ngitwekaira utuwekira ingo jokiankado wa
Buranda witherua ngo witherua gechima kinene no korobunde nabu na muthia bru atoreke wikumeria ntu bato mazinani turi aigo na turi nguma nyumba kwa nyumba tokeza na nto mabo haki yao na kulikuwa kuliambe. Thank you so much, mpigeni makofi. Na kulikuwa kuliambe na kulanto akili kulanto mbio nyumba kwa nyumba ila ni aiga ila ni ateli ila ni mabati nyumba kwa mbi ila ni nyangi nyumba kwa mbi nyumba kwa nyumba matiane mbetanda mzimoturia wa Thirinja Ibwega Adams Muturi wa Thirinja no ntubori botinu na njira inkinyaniriku murugamiri munene wa Kenya National Qualification Authority KNQA Daktari Alice Kande akiaria alishukuru yaotea na ubundi ya Meru National Polytechnic Antone APS Daktari Esther Thaa Moria nethirite kithurati shukuru ino kaina mbere na gutigira ati ni kuiga kwa thirikari na muno nkuru gutigira ati ni kunenkaya mathomo ama kubatara kiri haritwa bonthe na muno nkuruki na arathiritwe kaina mbere kwegikagira mathomo mashukuru ino muno mamethiritwe maiteithagiria ana baingi gwitethia miturire yago. Frank Munene no wina ripoti ino. Cukuru ya Ntheguru nene yote na kiobundi ya Meru kana Meru National Polytechnic nethiritwe igitithio kiwango kingi arethiritwe ri cukuru ya mbere kunenkerwa baruga kunenkerwa kanyaga kugita baruga bari bobongwa ninkiame KNQA niyo Kenya National Qualification Authority Arakera murungamiri wa nkiameje Ntheguru nene Daktari Alice Kande na tareretie the Meru National Polytechnic now becomes a certificate awarding institution. They are going to, of course, train. They are going to assess practically the skills that they will be teaching the students. They are going to assess or examine, if you like, and they are going to award the certificate. This is very important for us as a state department because under the control of Kenya National Qualifications Authority, this speaks volumes because it means that now we ageta mbere nkuruki na ugeta cukuru jere mbere kuthura ke wakanyaga ka kunenkanira baruga bari bobongwa ni untubuke thora bukithingatira kinya kire cukuru ingeta iji jaya Kisii na Endoreti. Other institutions like Kisii National Polytechnic are also being mentored, and they are going to be a center, an awarding center for that region, etc., etc. So this is just a beginning, and we are going to continue mentoring other institutions, and Kenya National Qualifications Authority is going to continue to assess and really show the institutions what they must do and where they must go, be, so that they are certified by them to become certificate awarding institutions. Nankoroki Daktari Alice Kande agitana mbere na ugeta ke mwarimu munene wa cukuru eje aketharo akijokia kanyaga otegera kinya cukuru ingeta iji ire kuthia TVET kana mathomo jote akirire njoni eje. The chief principal of this institution is going to mentor the institutions in this region so that they train at the level that has been certified by Kenya National Qualifications Authority. So it will be up to the chief principal to ensure that that level of training is available to the other institutions in the regions so that this becomes the assessment center. The other centers in this region are going to be assessed or examined, if you like, in this institution, which is now a qualifying center, and they are going to receive
the certificate of Meru National Polytechnic. So it's not just for this institution as it stands here, but it's going to be for the region. Bamuthia kirekerio Daktari Nkanda no gitabakathingatira gwakwena gutigera ne bakunenkanira baruga irire baterete jekia wango kiraki baterete kulingana na rwangi ruru. We are going to award this through this institution certificates that we are absolutely sure that the students have gone through practical training, practical assessment before they are awarded. This is very important for the State Department. Kuma chukuru ya Nthegoro ya Bundi notia aja Meru tauni nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Monene. Nago kithurano Kenya mbene kia aritani ikiratire nyuma ya ndoa na nkuyanio kumira mbara ino kana irathia na mbere kwigitiga kura cienyangetwe na gutambũrangwa amwe na kutangũrangwa kwa kura amwe na mathando kumama kwina mbere kwigwa makinyangekaga. Murithi wa ba nowe na riboti ino. Kithurano kia aritani kiria giukarire ya skulu ya special ya njia nikigeretie kugaruka na gutuika ni ntangurutano cia gucindanira aja na aja kiri kaguru mbono kia igitenere thirikari kana polisi yumbere kuringatia ngazi kinine giki. Aja ne nyuma ya aritani baria batikunganirwa ni kithurano giki baretere gacagaca inyingi na nkuruki gutuika ati bo batikuoneka maritho jao kilisi iria ikuthomagwa ni kenda ukomba kuringa kura. Yo ni illegal. Kitotekio kio nonsense yau matotekio buru. Aritani mwanya ni baringite gituma na guteta ni untu bwa polisi kuringatia ngazi ndene ya shukuru na iri ira itherwa iri na anababa taukiri ni irungo o amwe na kwithirwa mambate ukirikinya ni mathuganio aria anababa bethirite baugite mbunu ndwatia ngazi ici kubakinyira iracine biria bagukuri. Ni very sad kwethirwa ni tukuringwa na tear gas after twerwa kithurano gikwairishwa na twetikiria ni makosa yari gutwethia tutena sila tutena maia tutena kintu no kiriko utekintu tutaringa tutauria ngare police tutaringa kirasi kana turinga muntu nimbie to mitoko ndisabu ikerwa tear gas in an institution ana bongo abakuwa mbusukuru nimbie ule na no ore nyume manto yayonde. It is very sad. Ni kupiga tear gas hapa sipe kwa watoto wa special. Shule hao watoto wanalia hapo ndani. Wameumiza watoto bure, afadhali wangeongea waambie walimu watoke waende nyumbani kuliko kuumiza watoto. Shule ni vibaya. Kama mimi mwalimu nashughulikia hao watoto, alafu hao watoto wanaumizwa na tukiona ni special. Na ndini bakuria kithurano kingi keja kuthithika kithigwe ome ya cukuru stadium kana kieni na gikinene kiria bakumba kunganira kubwega na aria gutina na basukuru. Actually election yengi ibatare kuthithirwa antu in an open ground. Ara mwarimu atethirwa akiva swali elekete, for example kukethirwa kuset properly in a field. Okay, kwenda KNUT elections ikoro ya wekwa institution cia skuru kaire kana cie kwa tonisene cie ka wantu open year muno stadium ya mawa stadium kana kinya Kenoru. Kithurano ki igitirirwe na nyingi kwatuika gitiririka ntuko ya narua o mwankarira nati ikomba gwikarira ndikaire na yumbe kuthuranira kithurano kingi. Itukuria oyu ora ai munene wa aritani bonthe ndene ya Kenya no lele mante na kinya kuombeka anatata twa mukinya kotini no ntuba kwithira kurama kubangania kithurano kina onda enjega na aritani bakigita mbesa cio ndene ya KNUT bakomba kwithira mbesa cio ikuro theri. And we are very unhappy, we are sad. Whoever has planned this na ishokera nonto we cannot go by this. If it is the deep state ketheka kule wora bangi ethero aichoka wati mbaru oneka tio soka. We are tutafagia hao wote, tunataka new people na tunataka fresh blood. Munini wa mutongeria wa aritani ndene ya Kenya yonde Mr. Wasonga uria ugucumiritie na gutagerete githurano giki na rikirie kuga ati no mwanka kithurano kieja no ntuko 21 mbere kirika. The notice for election is given 21 days
before the ground is organized for the same. So if anybody is talking about postponement, can that person quote the dates and prove to you members of the Fourth Estate that that kind of thing could have happened? It's not there. So we don't need to brew a storm out of a teacup. The mix-up that was a small technical issue. For example, we had teachers who have come from delocalization. Wametoka kutoka kwa branches zingine courtesy of the parliamentary decision that was made the other day. Simnakumbuka? Wamerudi kwa branch. Technically, they were in this branch. But as per the rules and regulations of the Labor Relations Act, they were not yet enshrined in the constitution, in the register of the branch of Nyambeni. So we would not have reached anywhere for the purpose of legal measures, maybe to allow them to vote. So they were part of the problem of the day. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya igembe mawa Solidarity forever. Wega babu na alimu kinyabo bethiritwo bakiendaga aki yago. Gatu inambere na Ntheto chetu na nabo biashara kuma thokoni ya Nkubu barana bo bendagia smoki na kinya makome bethiritwo bakirutha nabo kinyabo maandamano mathiri na ara bethiritwo bakimenagiria bonene gavana wa kaunti ya Meru amwe na Rwangi roge mobo mwiri rwa nterino cia Nkubu na ara bethiritwo bakio biashara ni thiritwo itwika themu na bakienda gende thirikari yonthe ya kaunti gutigira ati ni kubanenkera aritho kengo kuona biashara eno ni kuthina mbere bwa kwagirite. Chemenia aja narua akura twekere ndene mucio wa Nkubu ute uko kwendeka kinya umwe egoro anto ibaragwatirwe kuragwatirwe ekuru bene nyatwana nkenke to meri ere barere station na ba oro amporo enene mono na intobia to birabiko gwatwa kuma ke obisi kera anto beto otegento ke mono ke moge kugwatwa tukiona dire gwatwa bikendwa da iji Nkubu ato diretwe kote okawe Nkubu kote mto kumara kana na Meru nyagitete inya twana twato turathire totona sukuru totona ngoge gwita Thaa to mara Meru na thokone kariumaraga kagwatwa kote mto kwendia gento ge gwetwa ge kura Nkubu na manto ya kinyete itwetete obisi na chionde no totona machokio na tunashangaa sana kuona watu wetu wa healthy wanatupisha mpaka kwa plot. Tutaenda wapi? Tuko na watoto shule, tuko na maloni, hata tujui tutafanya nini. Unatandikwa, hata askari anakutandika, na sasa hiyo umerushwa kwa Land Rover, unatandikwa ukiwa na mtoto. Tutaenda wapi gavana? Ulisema tusisikwe, sisi wenyewe ni hasula kweli. Hii ndio bottom up, mwananchi wa chini kufinyiliwa. Mangari imeshikwa, haionekani mahali iko, na huyo mwenye anatushika zenye anabeba ndizo zinauza supu kwake. Yeye mwenyewe wako na hoteli, watu hoteli wenyewe wanalalamika, na wao pia bado wanatoa vitu nje. Kwani sisi ndio tuko na uchafu peke yetu? Turoria tukaia twaiya buga tugwata ithina na tugaitabia kuthomithia na ina ebatu igoro rengondra rengatia mbaketi kandi rojero ni arome njirene mpengati. Mtu wa health anaingia kwa plot, anakuja kwa nyumba zetu kufanya nini? Unatukuta tukiwa uchi, hatunang'ang'ana na ngari ya smoki. Kwani umeandikwa kuingia kwa maplot? Kwa unaenda itokoria atiri ke thikari yetu ya county ile tongeretwe ni bishop wetu ngavana Kawira ito twaromba na kiriro igwa kiriro gya antu ba Nkubu no ntu Nkubu tukuthira tauni na inge biashara ni kuendelea ende Nkubu itorigini ona ate gukari turenga twatamba kana endia babangi koko ikukomeki Meru ape koko iguchokia Meru kirirone no ntu mwekururora gwatirwe ana bawe barere kurira barere nchera baraumira kasi mbirwe ngiri 10 mtu kwendia kento ga shilingi 20 akaringa babaini era mwendio bangi akuringwa. Kawira uko wapi? Uko wapi Kawira? Tokea na watu Toni anatuangaisha.
muciari ndina ana bana turore ciakwa icietere inya twakuthurire mamkendo tutethia gatugakua atukare thina mwankari no ntoringithitie antu ba ukuringithia uchumi bwa nkubu ukeja kwenga antu ba nkubu ukuthukia inya kura cia Mheshimiwa William Ruto no ndurire aromba kura endairwe cimuki njirene pempe cia gwakia na matoma nandi ari ukuruka president utiumbombira twinge antu ba ne mianke 5 bagachoka kwendia kairi kura cia kwereria Meru etemenya kwa hapi antu ba bonde barinja batina ngwichia gwita kwa umande tugachemania tumenya ure bagaita ngugi bati uchumburo taunine nkubu Nabo kari bamurera gishigo bunge kegembe ya gatagati kaunti ya Meru ni babumeretie na muthuro umunene bamwe kana nontu bwa kumeneria bamwe bao barabethiretwo bakithina mbere kwa bakirikaga miti tetemani na kuntu kuranduye thia na mbere kuikiumaga ntu buraba ugite kakaika umo kureta gumu ntere ino arende bethiretwo bakiromba thirikari kuthungira gatina ushwira ngerekana ntu bobo na kuona ntu baba bakwiga bakithukagirwo matagari makiwatho araba ugite kinyabo na njira cia kugeria agushwa ntere ntu bobo ntu bibu ethiretwo bukirema bakirombaga MCA wao na governor kuthungira gati kuona thina ino ekwigwa ikithiraga mukiri wa Nkunja nowe ni ripoti ino Nyakari na atori bamurera barabumirete na muthuro nonto bwa Siroe rira bakwa ne bangaikete ane kumane na nto barabari mese itasema bibya roe bya kathithi na kinya kuitanga misera ya kintwere monkaroiro ronyara Tama bwenyenya kana itonga ni baba tuthiria ibaba kwa kuanda matomeri royene ibaba kuitanga mete kinya makara na nibo mwanga thai bagia thai mario ibandite royene biena mira murone bakere magana bakigitanga mete yeje ugatega bakianda matomo atega muteli baguna to ai wotedio thai kinya kunywa ronse gwato ni thina turenywa kinya ronse rwena ruko kato gwaswa kinya mirimo ya typhoid tugaiswa kinya ne ya miba nundu agwacia roe tutakomba kwa ya kinya mitongi tutakomba kama mundu aigamata kaboyo tete nako kako nako roe kugeya kura tutekela mukila yoyonge ende thai roe irura umire nundu ibareyire baba kumenya gutema mitikuo bwanda bakuranga bajoka baremeri ukone nende tue tukiona rui rwa kunywa oreu ne bakuabo kimako ni ate baba thitanga barabari na mutugo yo ende ni kababa makasia nonto ni berete kinya kwiria ende manto yayo ndane yaringete ya turi aria tukero tugaitwa nkingo twari tukero tukengwa twari tukengwa mwanga thai muntu areria kukua ukawatema muti orue akengano no akira wanga kuratha kuno turi ario kaigwa kamukulo ntoraririo manto aroi ukera meteno utama ngauta mangaibanga kandi tokera kinyota mangwa arabu turutana iria muno inya kwiriga goko tokairiga na nyara tigenke na ratogweka kwacia yika yuko cionda na tokerwa babu abo kaurwa na babu bukona thine nene riu ni bakuramba ngavana kwira mwangaza nkumira tiase na kuona thine etio batoro na atiere kithima kini kiucokia rui taura kwari tene ya obisi ya Mheshimiwa ngavana yonde itomenda na kinya waheshimiwa ubange bonde be murera ngeti temurera mbirithi murera ngeti abwithe musema ni omundene acoke arete savia baraba umeta ofisine ya roi aturetere baraba umeta ofisine ya environment aturetere umeta ofisine ya lands aturetere ofisine ya agriculture tone kezro kamuzo ayo abunda mundo babu charema Mheshimiwa kawira mwangaza ndani kere kinyaka vera ito kinyerwa nine ntomererie andu bakagithia bakothina abakura nkaba na weto kawera tutithira mpara no ntubwa mbere number 1 ndojiji tutethagia na miteme nene tambura nengugwa ndena kurigaria huku ne muno ntu egitara munya to aja wenya pipe eisira ndatu tongongera roje no ntubwa gutweka roje ruro rwinge muno lakini kuambereria mianka 5 twageta roje chonde miro ya to ronto goteroje na twangeria kwaria batu toto kona kwareria kwa unande tukuromba beje batu eberia nto baba keripotera Meru TV ndemurera igembe central beta mukiri Nkunja
Munini wa mutongoria wa Nthiguru Rigathi Gachagua haugite matagaria marito makiwatho makathukirwa bithaa ba polisi bara bakawatikana bakithamia kirindi untukura bakaraga gutari na watho bwa county kana bwa koti kana kwithirwa na rwari rukinyaniru rwa ontubobo ariti ino ari kiriko county ya Nakuru kagita ga kuejana bia kuria biotethio kiri akaribantere ino. Na riboti inu murithi wa Meru TV igatukinyithia muthia wa mara tukubanga banganiretie muthenya wa emunthi ithiro wina kagita kega bambitaga ni Faminas wa Kimathi.